HDZ 90 ujača svoje aktivnosti rada sa mladim ljudima. Mladi su posebno tu u najtežoj situaciji što se tiče zapošljavanja, što se tiče uključenja u društvene aktivnosti i bitno je da se sluša njih, da se napravi bolju sliku zemlji, da se napravi reforme. Zbog toga mi je drago da HDZ 90 pruži mladima mogućnosti za seminare, za dodatnu edukaciju, da na ovaj način i stranka čuje više što mladima je potrebno da se napravi određene reforme. I ono što je najbitnije da se aktivno mladež HDZ-a 1990. kroz seminarne radionice, evo i ovu današnju otvaranje političke akademije, sa težište daje mladima, jer oni su ti koji će uistinu to najbolje i najkvalitetnije iznijeti.